kakati aona ngwana myanga hauna phoso le ya titi he koshe kore bona ba re a gona party a gona mokete a gona pula maswika a gona re tsebaneng a gona baby shower a gona divorce party e leng gore ka ba gona ka ntle le koshe e go tswa go Karishma yo matome Karishma wena re botse ke tseba bo Karishma ba bantši wena mpotsa gore ke wena Karishma mo fo go tswa kae maina ga go ka botlalo ka paseng ke rata dumiša batheletši ba Thobela FM nna ka lebitse ke nna Rivani Melita Makobo from ga digale koro ka batamela jwanyana ka re lentšu la gago le ko fasane ke rata dumiša batheletši ka moka ba Thobela FM nna ka lebitse ke nna Rivani Melita Makobo from Solomon Dade ga digale Melita ke mare le kwena Melita ke tshile ke mamaka hey bo Melita ba tshepiše ke bona Melita go scheme sa mo tsona le Melita okay re go mogela go ntshirogele ya Thobela FM tlha wena ka re lwana e leng re tsene mo go yona di sa re fu Karishma ga o tswe sekolong a dikola no di tsaletse wa tsaya ke bolebeletse manko ke dikolo di tsaletse ke a bona gore ke bona ba ile gore boragadi ba tla ba re tswa o fiele tswa o dire tsheka moka e fela a re thomere lebelle leto la gago la mmino o thomile leng o opela ke eng se se dirileng gore o thoma o opela ka mengwaga e nang le yona bele o tlhoka ke thoma ka botsa o na le mengwaga mekae na le 18 o dira mphato wa bokae sekolo grade 11 alright ke eng se se dirileng gore o be le lerato la mmino o thoma o opela goba o na le o letša le dilo tše ka mo nna botse la ka mo le ke tswang ka gona ke la pala mmino le re ke gola ka mogaene bana tsono dia di choir ke ntshwele ke stwaedi ko sekolo ne ko opela mmina setso di choir ke no thomo recorda 2021 around June ke mo ke thomile go recorda ngona na pele taba tsa mmino di go palediše taba tsa gago tsa dibuka ka sekolong Karishma last year ke me lo reng ke le ke sa pusha last year ke sene dia di step kudu yo ba lo dinya ka o balance o balance ka re bo sa tlhalosa gore ka re di go shitishitše go monyana se go diregileng re botse gore le ba ileng gore ba nyaka go tshwana le wena ba tsebe gore ka mo go bolelang ka gona ka ne di nyaka go lekalekantsho a di nyaka gore full time o phele o le mo musicing because o ka ba music ngore re obvious sekolo se ya fasa o ka ba sekolo ngore re music o ya fasa re o sentse kana kwa sekolo then kana kwa music kana kwa music a sa ka wa pallwa ke mphato wena ya ba right ya o feitse mphato o mongwe grade 11 ye ke a e belaela ya go re wa balance da o paletse o ke neng mo paletse go gore grade 11 ya ne wa e bolotsa bona sa tima ke go boeletša ona po o ipotsa gore o ithutile o ka se tlholo sa palelwa tla kgona go di lekalekantšha kere a re kwane matome o šomile le bomammo ke simile ba bethe house zen o dula ko motong ke rena re thukara koša ke mangatleng ka beat ke mangatleng ka mantšu di lyrics beat itle ka ba bethe then di lyrics di ka nna ka ba ka opela e fela o bolaiša rena go bina ka mo koše yape eno kwa mo e kwa wena o opela ka eng ke no ka ba re ra ro fitha ka ndoni wa dia ya ine awa ke re motho mo tsere ke talana Karishma wa sa se go se ke se ratile ke mankoko ka Karishma gona le nako engwe ke bie ka ba le monyetla gore re mo meme go keng di tiragalo di event ba le jwale wa sa re Karishma o dirileng Karishma o tle ka fo ya batsha a re ke sa dira tša sekolo kwa sekolo ke sho gore o ntebetse ke na le bonnete ba gore ga bjela go pole fela re ke sa dira tša sekolo a tla ka foya batsha ka mo e le gore o e kgarametša ka gona Karishma go ba latedi ba gago ke eng se e leng gore o ikemišeditše go se dira go tloga mo ka baka la gore o dira dilo tše pedi tše digolo ka nako e tee sekolo se botlhokwa mo go wena ka baka la gore šetse o bone o legole le tswang pitšeng o a tseba gore o paletše ke grade 11 ebile ke kgatlha ke gore o sa tswela pele ka yona o nyaka go bona o fitlhile kae ka baka la gore ke mmino ke sekolo a ka mokana tsone ke nyaka ka moka mo e le gore ka sekolo le gona ke nyako wa pele ka mmino le gona ke nyako wa pele ke sho e le gore to ngata thogong ke mmino because mmino o bima o nyaka o focusa mo wona too much o ka palla go focusa o te kira le morago
ka ga wa tsoga Karishma wa tlhwekiša wa lebala la fielwa wa tlhapa wa kgona o etswa gore re ke mmino go ba o no tswa ba ra ke celebrity ke Karishma ebile re mpole go ntshirogele ya Thobela FM aowa ke a tsoga ka thatse dibana ka kolomaka e bana small old village kore ga bolela ka tsela e le gore o dira dilo ka ona o leka go di lekalekantšha se sengwe se ka šalela morago ke ga o na le selo sa o šitiša kudu magarebe ke Masogana o na le boyfriend o mmotse gore a se ka go palediša go dira selo bokamoso bja gago botla pele kere ke ena le jang ke ena small oh okay Karishma king se leng gore re nyaka gore o bolele le ditheka tša gago tše leng gore di theleditše gona bjale gore re a tseba gore ba bang ba dira mmino ba bang ba nyaka go ipona le ba diragatše ba sefaleng ba bang ba nyaka go ipona ba dira ditiragalo tša televisioneng bjalo le bjalo e fela ka baka la gore re a tseba gore thuto e tla pele ke eng se o ka ba botšang sona ka baka la gore wena ebile o šetse o thitšitšwe e fela o iputse gore nyako tswela pele nna nka rata ba botsa gore ntho pele ya go nyaka gore o e dire wa e dira ka lerato then le tse dingwe tse e le gore di o lebane gore o di dira o a di dira e dio bjale gore ba re motho o khutša a le ka fase ga mao o ne o dira ka mokana ga tsona wa dira wa se emele selo okay gore gore wena o ka se robale o bereka bošego le mosegare mara le khutša Karishma le khutša a re nyako bona le wa mo difaleng le no dira o šoma a re šome ka ona mokgwa re nna le khutšanyana o napo re botse gore go dikgokaganyo tsa lelago ba o khutša bjalo ka mang social media mo Facebook ke nna vocalist Karishma ke personal account ya ka then page ke Karishma the vocalist mo YouTube ke vocalist Karishma Instagram ke vocalist Karishma TikTok ke vocalist Karishma 100 Karishma re tsine ka mmino wa gago wa kwa o ye gae o fitlhe o apeye gone jwale o ska re ke tswa okay what's making ke be ke tsere interview ko Thobela FM a ke apeye o ye gae o apeye o kwa re tsine go boledišana le wena ya ra go lebo o ska bona boyfriend le khona o ba o nyako dumediša mang khane o nyako dumediša mang pele re laelana le wena a o nyako dumediša motho okay Karishma re tsine go ba le wena kere o e leng gore ga a e kwa kwashe ya gago ya matome ashi